Chamgei tupchosiekyuk en Yahshua Messiah. Inoni ko kanetisiet nebo mut nekikere kanetisiet age nemwoe kolen mi ng'atutik koyob oeng'u en Bible. Komi ng'atutik 10 ko ng'atutik chebo Kamuktaindet chemoting'engei kiy ak Musa. Kolelen komi ng'atutik alak any chekakisirchi bukuit che ng'atutik choton ko bo Musa. En kanetisioni kekere en rakinoton ng'oliot nebo somok nekikiboisien kiborunen kele terchin ng'atutik 10 ak ng'atutik alak. En rakinoton kisire kiboitiot Andrew Najat Daga nekisir kole does the Bible contradict, tos pingonikei Bible ak kole mapingonikei kobaten mi ng'atutik oeng'u chemi Bible. Kotesetai kole ng'atutik 10 kong'etu mokiisto ko kikiisto alak. Kekere ng'oliot nebo somok nekikiarorunen kanetisioniton kele mi ng'atutik koyob oeng'u. Ng'oliot nebo somok nekiboisien kiboitiot Andrew Najat Daga ko ng'oliondoni mwoe kole kit neboru kele terchin ng'atutik 10 ak ng'atutik chebo Musa komwoe kole ng'atutik 10 ko kakinde moingetab arorutiet orit. Akosoman ng'oliot nemi kitabutab nekibwoten ng'atutik kurgat 10 koitetab 5. Kotestai kole ko ng'atutik anyun alak ko kakinde taban en moingetab arorutiet akosoman nekibwoten ng'atutik choniton kurgetab 31 koitetab 26 koborunen yuton. Alen ko asome ale sikobit keker tugul ng'oliondoniton sikenai yeite otogotin missing. En yuton kitabutab nekibwoten ng'atutik kurgetab 10 koitetab 5 kenyoru ng'oliot nekaiborunen Daga kole ng'atutik 10 kobo Kamuktaindet siko ng'atutik anyun kobo Musa. Kikere yoton. Mwoe kole kiawege anyun achorugei en tulwet akonde koichoton moinget nekikayai ak mi oloton kou yeking'atan Kamuktaindet netoror. Kit nenyolu ketebengei chekitupche ko ketebengei kele ng'alalani mi nekibwoten ng'atutik kurgat 10 koitetab 5 ko kakong'olole Musa kong'ololchin Israel kobwotyin Israel ng'alekab ng'atutik ko kaibestos Musa ng'atutik. Inisoman inamen ot inamen 9 ak itestai komokele kaibestos Musa ng'atutik 10 ak ng'atutik chuton sire inendet en kitabutab nekibwoten ng'atutik. Kobaten kaibwotyin Musa Israelik ngelelnotet nekikoyochi Kamuktaindet ngandan king'ololwok inendet akokon ng'atutik akot ng'atutik 10 chekioibu akanyonde moinget orit. Mokele kaibestos Musa ng'atutik 10 ak ng'atutik chu sire anyun chemi kitabutab nekibwoten ng'atutik. En nekibwoten ng'atutik chuton 26 ko yu kaiborunen anyun Daga kole ng'atutiet nekisire Musa ko ki nenyinet mobo Kamuktaindet. Kole king'at Musa lawik chekiibe moingetab arorutietab Kamuktaindet toror kolenji oib bukuit nebo ng'atutik akonde ole nekiten moingetab arorutietab Kamuktaindet netoror. Kamuktaindet ng'o sikoteben oloton koik baoriat akobo inye. Kaiborunen anyun Daga yuton kole bukuit nebo ng'atutik ko mobo Kamuktaindet. En yoniton ko kang'ololchin Musa Israel kokuyo kole icheket ko kikoik biik chengelelik chekikongelelchi ng'atutik chebo Kamuktaindet. Okot ng'atutik chekisire Kamuktaindet inendet. Mokele kaibestos Musa kole ng'atutik chu asire any ko chechuket ko chu kiakonon Kamuktaindet ko ng'atutik 10. Asome ketestai en yuton kekere en yuton 26 in context yani kou yeu kele ne neng'ololen yoniton. Ingetestai en 27 kenyoru ng'alek chemwoe kole amun angen ngelelnoteng'ung ak uindab kating'ung okero kongelelchi Kamuktaindet netoror kotaosobe ami kobotok betuni oyoenyu netyan yekarame. En 28 komwa kole oyumwan boisiek tugul chebo ortinwekwok ak kandoikwok kobwa yu ami siamwochi ng'alechu koba itikwak akur kipsengwet ak ng'ony kobaorian akobo ichek
amun ongen ale yekame ongemgee mising kot omastoi en oret nekiang'atak akoityok yoityet en betusiek chebo let amun omoche oyai yoityet en taitab Kamuktaindet netoror otach inendet amun boisionikab eunekwok. Ko kit netogu chekitupche en sirutik choniton oeng chon koboisien kiboityot Daga koborunen kole ng'atutik 10 kobo Kamuktaindet kele amun kimi moinget orit ko ng'atutik any chebo bukuit kobo Musa amun kokinde korik taa ko siketesetai chekitupche asome kora keker kele en moingetab arorutiet ko nee tuguk chekimi orit tos ki ng'atutik 10 kityok ingesoman yuton kitabutab Ebranic kurgetab 9 kinamen 1 kenyoru ng'alechu mwoe kole noton anyun akot arorutiet nebo tai ko kitinye ng'atutikab saet ak komostanyin ole tilil nebo ng'wonduni amun kikakichob emait nebo tai ko ole kimi keldab tait ak meset ak makatinik chebo kabartaet nekikuren ole tilil ak kingesir anget nebo oeng nekikiyoen kot ko kimi emait nekikuren ole tilil kosir tugul en ang'wan kole netinye kapkorosutab dhahabu ak moingetab arorutiet nekikiliken dhahabu komoswek tugul ole kimi teret nebo dhahabu nekimi mana. Ngunon moingetab arorutiet ko tuguk chekimi orit ko chu teret nebo dhahabu nekimi mana ak kokimi kora kiroktab Aaron neking'oti ak koik chebo arorutiet. Mut kole ak kimi barakunyin kerubisiekab lilindo chekiuri kerwetab rirenet tuguk chemokimuche keng'alalen ngunon agenge agenge. Imuche iker pichait nekonde yu kotinye tuguchon kakimwa. Ko konamgee ak noniton chekitupche kot kiite kele tuguk chekimi moingetab arorutiet orit ko tuguk chekibo maana kosir tuguk chekimiten sang'unyin ko amunee sikomaamda Daga koyoche kotokorib tuyet la kaniset kiroktab Aaron ainon kaniset nombechin biik kole nyolu ketinye kiroktab Aaron. Nebo oeng ko ni teretab mana nekimi orit ako tomo akas chito nomto akot kokiboisien kele amun kimi koik oeng chebo arorutiet moinget orit ko kibo maana kosir bukuit nekisire Musa ko kalyan sikomoomdo kora kiboitinik chekimiten ng'atutik 10 koboisien kabwatanan amunee simoomdo tuguchuton kora oeng oketyinigee teret nebo maana nekimi moingetab arorutiet orit ak kiroktab Aaron tomo akas chito neomdo tuguchoniton ko kotok kele kabwataniton ibwote chito kole tuguk chekimi moinget orit kobo maana kosir chekimiten kokarikta ko kabwatet nombo kawaida. Ongen olen kabwatutikab biik ko tuguk chombo maana kou title deed ane indoi kwo kabat orit inyoiboisien kabwatananiton ile kergee kora ak ng'atutik 10 chekikakisirchi koik oeng ak ng'atutik any chekisire Musa ak konyokosir kora ng'atutik 10 ile komobo maana. Kilyan maibwat Daga kouni koba kora en gaa ot kikombok chon kiboisien kila en kila betut komokindoo kabat orit eleloo kindoo ele nekit amun kiboisien sait agetugul ko tuguk chon motokiboisien kimuche kekonor en kabat kabat oeng kibakeyat kabat any ak kicher lakini moiboru kele chu kokinde kabat ko chekuket ko chu mokinde kabat orit ko machekuket moiboru chang tuguk cheitinye chito chekende alak kabat ko alak komuche komende konamgee ak eleteptoo ko inicheken sikokinde chu mokinde orit ko amunee ko amun kikiboisien kila kou yetokekere en ng'wony kineten Israel choton chekikiboisien kila betut kou Bible non itinye en gaa chito ui ibekonor en sondukut orit kitabut neboisien kila isomoni. En kitabutab atebetab betusiek nebo oeng kurgetab 17 kekose akobo laitoriatab Juda Jehoshaphat kiyokto inendet biik konetisyot en Juda. En 9 kekose kele kinetisyen nee mwoe kole ak kole kinetisyoot en Juda kotinye bukuitab ng'atutikab Kamuktaindet netoror kibendaten konosok tugul chebo Juda ak konetisyot en kwenutab biik
kokonech chu kenai kele bukuit neking'ololen ko mabuitab Musa ko kinyin binafsi kobaten bukuit nebo ng'atutikab Kamuktaindet netoror. Inyoru ng'oliot neu noton kora en yoniton atebetab betusiek nebo 2 kurgetab 34 koitetab 14. Kikere kora en kitabutab nekibwoten ng'atutik 30 koitetab 10. Mwoe kole ngikas it kutitab Kamuktaindet netoror Kamuktaindeng'ung irib ng'atutikyik ak kanetisosiekyik chesirotin en bukuit nebo ng'atutiet. Ako bukuit niton ko kitabutab nekibwoten ng'atutik. Kotestai kole baibaitunen ngiwekyigei Kamuktaindet netoror Kamuktaindeng'ung en mugulelng'ung komugul ak en sobondang'ung komugul. Ikere ile yuton ng'atutiet ne kineten Israel. En kitabutab Nehemia kurgetab 8 ak 9 kora kekose kokikineten Israel bukuitab ng'atutiet. Sisoman yoniton tugul. En koitetab 1 kolelen kiyumgei biik tugul kou chichak en komosta nebaraa nekimi taitab or marichtetab beek. Kilenji bichoton Ezra sirindet koib kitabutab ng'atutikab Musa chekikakong'otyi Kamuktaindet netoror Israel. Ikose ile kitabutab ng'atutik kobo Musa lakini neking'ote ko ng'o? Ko Kamuktaindet nebo Israel. En somok komwoe kole kisoman ng'atutik choton en taitab komosta nebaraa nekimiten taitab or marichtetab beek koboi koron akoi bet kwen en taitab murenik ak kwonyik koboto chekiimuchi kokuyo. Kiepchi it anyun biik tugul kitabutab ng'atutik. En 18 kora kisoman kokeny betut age tugul bukuit nebo ng'atutikab Kamuktaindet. Ikose en somok ile kikuren ng'atutikab Musa ko kekuren ng'alechoton kora ng'atutikab Kamuktaindet. Koboch betut nebo tai akoi betut nebo let. Kiyai igorto betusiek 7 ak en betutab 8 koyai tuiyetab koming'inetab gei kou yeking'at en ng'atutiet. Iboru yu en niton kotogu kele igorto nebo keriosiek ko kitam kinete Israel ng'atutik chebo Kamuktaindet. Ngeba en Nehemia kurgetab 9 koitetab 3 kora kotesetai kenyoru ng'oliot neu ni. Mwoe kole kitononso en komostanywan kosoman bukuitab ng'atutikab Kamuktaindet netoror. Bukuitab ng'atutietab ng'o? Kamuktaindet. Kamuktaindenywan en kebeberta agenge nebo 4 nebo betut. King'any tengekwokikwak en kebeberta age nebo 4 ak kolos Kamuktaindet netoror Kamuktaindenywan. En yoniton chekitupche kotogu tuguchu. Kotok kele kit nekikineten Israel konai ng'atutik ko kikineten bukuitab ng'atutik. Kit nebo oeng kotogu kele bukuit niton nebo ng'atutik kekuren bukuitab ng'atutietab Musa ak kekuren kora en ng'alechoton bukuitab ng'atutiet nebo Kamuktaindet. Mokele terchin. Kotok kora kele ngesoman en Nehemia yoniton 9 koitetab 3 kele yoton lekinoen Israel tengekwokikwak. Kikinoen ngesoman ng'atutiet yoton leinoen biik kole kokeyai tengek en yu ak kong'any tengekwokikwak. Inisoman en sirutik menyoru lekikiibu koikoen kelebelen sikesomanchi biik. Komong'u 25 koitetab 16 koitetab 21 koitetab 22 ak sirutik chechang kotogu kele koikoen kelebelen chekimi ng'atutik 10 ko kekuren bo baornatet. Kiiboru kele konunetab ng'atutiet ko kiboto Kamuktaindet. Baorioni kele ng'atutichu ko nekonu ko Kamuktaindet kimako Musa nekikonu. Momi oleboru sirutik kele leterchin ng'atutik 10 amun kikakinde moinget orit leko chebo Musa any kitabusiechu kou kitabutab nekibwoten ng'atutik ko kitabut nebo Musa neter. Moibor sirutik kounon. Kobaten ng'ete kityo biik konyokosoman sirutiet agenge en komosi ak konyo kole ng'atutik chebo bukuit kobo Musa. Amosomoni yeiboru kole ng'atutik choton kora kokikele ng'atutik chebo Kamuktaindet kou yoniton Nehemia 9 koitetab 3 amoche aketyigei yoton. Yemwoe kole kitononso en komostanywan kosoman bukuitab ng'atutikab Kamuktaindet. Bichuton komomoe kosoman yeu yu. Somoni kityo
yelele ng'atutietab Musa kou yu. Nehemia 8:1 yu kasir en yu kole kilenji bichoton Ezra siriret koib kitabutab ng'atutikab Musa. Motesetai ot kotestai kole chekikaa kong'otyi Kamuktaindet netoror Israel. Yani yome bichu korotyi Musa ng'atutik, motin koboru sirutik choton kele neking'ote ng'atutik choton ko Kamuktaindet, chito nekakiboisien sikoipchi biik ko Musa. En yu kimi chekitupche, asome keker kele tos Yahshua Messiah kokikerte ano ng'atutiet, tos kiker kobo maana ng'atutik 10 kosir ng'atutiet nekisire Musa en bukuit. Asome keker en kitabutab Mathayo 22 kinamen koitetab 35 yekikiteben kele ainon ng'atutiet neo sikekas kit nekimwa. Nginamen yuton 34 kenyoru nemwoe kole ako yekingokas Farisaek kole kakonam kut ng'alekyik Sadukaik koyumgei ak kiteben inendet age en ichek ng'omutiotab ng'atutik kotieme inendet kole konetindoni ngoro ng'atutiet neo en ng'atutik, akiteben Yahshua ng'atutiet neo en ng'atutik kolenji ng'atutiet neo en ng'atutik any ko ni nemwoe kole cham laitoriat Elohim neng'ung en muguleldang'ung komugul ak en sobondang'ung komugul ak en ng'omnoteng'ung komugul. En 38 kole niton ng'atutiet neo ak ko nebo tai, akotestai kole ak nebo oeng kokergei ak niton, cham chitab kokweng'ung kou ele chamtoigei. Akotestai netam kole tononien ng'atutik tugul ak mautik ng'atutik chu oeng. Nda chito nekikiteben ng'alechon kele ainon ng'atutiet neo, angen ale kitalele ng'atutik 10 lakini mamwa Yahshua kounon. Kisoman ng'atutik chebo Musa. Kinyoru ng'atutiet neng'olole kole cham laitoriat Elohim neng'ung en kitabutab nekibwoten ng'atutik en bukuit nekisire Musa ongeker yoton. Tugul ka 6 koitetab 4 akoi 5 komwoe kole okaso Israel Kamuktaindet netoror Kamuktaindenyon ko Kamuktaindet netoror agenge. Yani mwoe kole Kamuktaindet ko agenge. Akotestai kole ak cham Kamuktaindet netoror Kamuktaindeng'ung en muguleldang'ung tugul ak en sobondang'ung tugul ak en ng'omnoteng'ung tugul. En niton ng'oliot nekasoman Yahshua kan ketiem kele ainon ng'atutiet neo en ng'atutik. Kilyan mamwa kole ng'atutik 10 neo en ng'atutik. Ko konamgei ak chitab kokweng'ung kora ko ng'oliot nekisoman Yahshua, ko ng'oliot nekinyoru en yu. Bukuit nekisire Musa, kitabutab ateptab Lawi 19 kinamen 10 komwoe kole amewech neotupche muguleldang'ung, kerkong iman chitab kokweng'ung simanamin tengekto amun inendet. Kole 18 ameyokyi muketut anan isus ng'al akobo lagokab biikuk, ako cham chitab kokweng'ung kou yeichamtoigei ak Kamuktaindet netoror. Sirutik chesomani Yahshua ko sirutik chekisire Musa. Kotko kimakobo maana sirutik chonton ko kilyan sikoboisien Yahshua choton koborune ng'atutiet neo. Mi kasarta kora nekitiem Setani Yahshua kou en kitabutab Mathayo kurgetab 4 ko asale keker yoton tos kingetiem Yahshua ko sirutik chekiboisien kokirindaen Setani ko achon? Tos kiboisien ng'atutik 10 ila kiboisien ng'atutietab Musa ongeker yoton. Mwoe kole kiimut anyun tamirmiriet Yahshua kotokosta kwo surkwen sikoyom oindet, ak yekingokakorukutkei betusiek 40 ak kemousiek 40 en let kwam rubet. Ak kinyo yomindet akolenji ngoi weritab Elohim ing'at koichu koik makatinik. Kowol kole ne? Ako kiwolji kole sirat mosobe chi en makatian inegen ako en ng'oliot age tugul nemong'unen kutitab Elohim. Ng'oliondoni kasoman Yahshua kenyoru en bukuit nekisire Musa nekibwoten ng'atutik kurgat 8 koitetab 3 kemwoe kole kiming'inin kikonin kwamin rubet ak kibaenen mana chekimainai amanai kwanusiekuk. Kiyai niton sikokonin inai ile mosobe chi en omtit kityo ako sobe en kiy age tugul nemong'unen kutitab Kamuktaindet netoror. En 5 kenyoru ng'oliot nemwoe kole yeityo komut oindet inendet kwo nganaset netilil, kimut kwo kimonjokut nebo hekalut
akolenjin ngoi weritab Elohim iwirchigei ng'wony amun sirat kole yoku malaikaisiekchik akobo inye akotachin en eunekwak simarus koita keldang'ung. Yuton sirutioni somoni Setani, Setani akine kosomoni sirutik ng'olyot nemi kitabutab tienwogikab kalosunet kurgat 91 koitetab 11 akoi 12 komwoe ng'alechuton. Ko ne nekiwolchi Yahshua kolenji Yahshua sirat kokeny kele metyem ila meyom laitoriat Elohim neng'ung'et. Ng'olyondoni somoni Yahshua ko ng'olyot nemi kitabutab nekibwoten ng'atutik kurgat 6 koitetab 16 ongeker yoton. Mwoe kole amotyem kamuktaindet netoror kamuktaindeng'wong kou ye kiityem en Masa. Kele sirutik cheboisien Yahshua kokirindaen Setani komo ng'atutik alak kobaten ng'atutik chekisire Musa koketyingei kitabutab nekibwoten ng'atutik. En koitetab 8 kokitestai Setani kotyem inendet, mwoe kole kimut kokenyoindet inendet kwo tulwet nekoya koborchi bororiosiek tugul chebo ng'wony ak telunotet nebo choton, ak kolenji akonin tuguchu tugul ngibutyon iloswon. Ko kile ine Yahshua yanyun Yahshua ui en ole Setani amun sirat kele ilosu laitoriat Elohim neng'ung ak iboisiechi inendet inegen. Ko ng'olyondoni mwoe Yahshua kole sirat ko kesoman ano. Kasoman kitabut nekisire Musa nekibwoten ng'atutik kurgat 6 koitetab 13. Yu mwoe kole iywei kamuktaindet netoror kamuktaindeng'ung ot inendet ak iyosye en kainenyin. Kinyoru kora ng'olyonon nekibwoten ng'atutik chuton 10 koitetab 20. Ko en tugul chekitupche konamgei ak yoniton Mathayo kurgetab 4 ikose kotyeme Setani Yahshua ko sirutik koboisien Yahshua Messiah kokirindaen oindet ko ng'atutietab Musa. Kotok kele kimakobestos Yahshua ng'atutik 10 ak ng'atutiet nekimwoe kele nebo Musa noton kitabutab nekibwoten ng'atutik. Ko en tugul chekitupche konamgei ak yekibesioito kiboitiot Andrew Nechetai ak ng'atutik kole ng'atutik 10 kobo kamuktaindet amun kimi moinget orit ko ng'atutiet any nemi bukuit nebo kamuktaindet amun kokinde taban ko iniker ko ng'olyot nebo iman. Makele amun kimi ng'atutik 10 moinget orit komi bukuitab nekibwoten ng'atutik taban koboru kele mobo kamuktaindet. En korikyok ko tuguk chekende kabat orit komoiboru kele chekuket koma chekuket yon mokinde kabat orit, moiboru. Kit nekoibor sirutik kotogu kele ot ng'atutiet nekisire Musa en bukuit kobo kamuktaindet kou yekakisoman kitabutab atebetab betusiek nebo 2 kurgat 17 koitetab 9. Kotok kora kele ki bukuit nebo ng'atutiet nekisire Musa ko noton nekikineten Israel siker ile makinde elelo, kikinde ele kityin. Kokangesoman en Nehemia kurgat 8 koitetab 1 koitetab 3 koitetab 18 Nehemia kurgat 9 koitetab 3 kotogu kele ki bukuit noton nekineten Israel en atkai tugul sikonai ng'atutik chebo kamuktaindet. Ng'atutik 10 ko ng'atutiet neiboru baornatet, kotok kele ng'atutik ko kimakochobe Musa, ne origin nebo ng'atutik ko kamuktaindet. Ngesoman kou en kitabutab komong'u kurgat 25 isoman 16, 21 ak 22. Kit age kora nekakinai en konetishoni ko moingetab arorutiet komakele kimi ng'atutik 10 orit kityo. Ngesoman en Ebranic kurgat 9 koitetab 4 kotok kora kele kimi teret nebo mana o kimi kiroktab Aaron. Kot kite kele nyolu kerib kityo tuguk chemi moinget orit ko yoche kora kocheng biik chenetisye konetisyonon kocheng kiroktab Aaron ak kocheng kora teret nekibo mana. Kaikas kora en kitabutab Mathayo kurgat 22 kinamen 36 yekikityeme Yahshua konetikab ng'atutik kokinyokoteben kole ainon ng'atutiet neo, kibwote kole kine netyai ra. Ko ng'atutiet neo en lekoiborundo Yahshua kakasoman ng'atutik chekisire Musa nekibwoten ng'atutik kurgat 6 koitetab 5 ak atebetab Lawik ko kisire Musa 19-18
nemwa kole cham kamuktaindet en muguleldo mugul ak icham kora chitab kokweng'ung kou ye ichamegei. Ko ng'atutik chon chekinete ko makele ng'atutik chon koter ak chekisire Musa. Kakekas kora kotieme setani Yahshua kokamwoe tuguk chechang ko sirutik cheboisien Yahshua kokirinda setani ko ma ng'atutik cheter kobaten ng'atutietab Musa. Kotok en chon tugul chekitupche kele makele amun kikakinde ng'atutik 10 moinget orit ko kikakinde korikta kou yukoboru en yeu ng'atutiet nebo nekisire Musa noton ko kitabutab nekibwoten ng'atutik kakinde koriktab moingetab bororiet komoiboru non kele ming'in anan moki anan mobo kamuktaindet. Bo kamuktaindet ng'atutik tugul. Ko kongoi missing chekitupche sikoberur kamuktaindet koberurech yekitesetai kekine logoiwek chemiach kongoi missing.